naša nada, uzdanica, čije srce kuca za stranku Demokratske akcije za Bosnu i Hercegovinu i svi u nas. Naš nosilac liste, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik regionalnog odbora SDA Bosanska krajina Prijedor, član glavnog odbora stranke, naš predsjednik gospodin Senad Bratić. Draga braćo, cijenjeni sestre, dragi moji novljani, poštovani ratni vojni invalidi, nemobilisani borci, šehidske porodice, porodice onih bez kojih, da nije bilo onih, bez njih, ne bi mi večeras bili ovdje, ne bi bilo slobode, ne bi bilo države Bosne i Hercegovine, koja je na prvom mjestu u političkom programu stranke Demokratske akcije. Izvinjavam se i nemojte mi zamjeriti, ponijeli su me emocije, jer sam se sjetio prije 21 godinu izvršnog odbora SDA Bosanski Novijat, koji je samo par nas u životu večeras ovdje u Novom i ima još par njih koji su ili na prostoru federacije ili negdje daleko od nas. I ja vas zato molim da se još jednom fatihom sjetimo svih članova, simpatizera i svih naših bosansko-hercegovih šehida, vi vjerujete sve što oni bile SDA. El Fatiha. Jer svi znamo, čak i naša djeca koja su nedavno rođena, da je prvi predsjednik stranke Demokratske akcije bio i vrhovni komandant Vojske Republike Bosne i Hercegovine, koja je branila i odbranila Bosnu i Hercegovinu, i da je SDA politička opcija koja je po prvi put u istoriji organizovala Bošnjake i koji su tako postali faktor na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Mi nemamo ovdje pravo da budemo politički nezainteresovani, da budemo politički neopredjeljeni. I nemamo pravo da dopustimo da nas neko vuče za nos nekakvim pričima o zapošljavanju 100 ljudi, o vraćanju vakufske imovine, o nacionalnom programu i svemu onome što je stranka Demokratske akcije ili riješila u Bosanskom Novom ili je dogovorila to rješenje. Ja moram da kažem nešto što sam podijelio sa glavnim imamom naše islamske zajednice Elmir Efendijom Vakufsom još prije pola godine. Čim se završi objekat kasarne, Radnički univerzitet, koji tako zovu, a naš nekadašnji mekteb je dogovoren da se vrati vlasniku islamskom zajednici Bosanski Novi. Također, u ovoj sali prije mjesec dana ja sam rekao da će jedan od prioriteta stranke Demokratske akcije u narednom periodu biti upravo nacionalna grupa predmeta, bosanski nacionalni program, da će na prvom mjestu mislim na bosanski jezik, ali sve u skladu sa zakonskim normama, jer znate da stranka Demokratske akcije nije nikad puno obećavala, a što reče jedan od prethodnika, uvijek smo puno radili. I da vam kažem, mislimo nastaviti sa svim potrebnim radovima da ova dolina Japre počne od Gornje Agića, Čelopeka, Hozića, Soče pa dole do Blagaja, da to bude, ako Bog da, čaršija, a ne da zovu da je ovo selo, da je ovo ruralni kraj, nego ako Bog da to budu sve čaršija do čaršije i da tako povežemo dole do Bosanskog Novog. Jer sjećam se jednog vizionara, ala rahmetelja Šada Berberovića, sekretara izvršnog odbora SDA stranke Bosanski Novi, kad je govorio o dolini Japre,
jednostavno ne znam otkud mu je to bilo, ali on je uvijek govorio o Kaliforniji, Bosanskom Novom, Bosanske krajine i ja vjerujem ako Boga da je ta vizija realna i da će se ovdje ako Boga i dobro živjeti. Ja ne pravim, dragi moji Bošnjaci, aplauz. Ja želim da se mi dobro slušamo. Ja želim da se ovo snimi što ja govorim. Ja govorim ispred stranke Demokratske akcije. Ja govorim ispred stranke koja ima čast i koja ima obraz. I koja ima odgovornost. Sve što smo obećavali, pričali, govorili, kada dođemo na teren među vas, dobro znate, prvo je što pitam, šta smo pričali i šta smo obećavali i da li je to završeno. Ono što nije završeno sigurno mora da ima debel razlog zašto nije. Mi imamo konkretne razgovore što se tiče zapošljavanja. Jer svaki put kad odem u Sarajevo, predsjednik predsjedništva Bakir Izetbegović se interesuje kako se investiraju sredstva turske kreditne linije, izuzetno povoljna sredstva. I već su konkretni razgovori i u kabinetu načelnice i sa nekoliko firmi, i ja neću reći 100, ali realno u sljedećem mandatu, ako sve bude išlo nekakvi u pravcu da se realizuju ovi dogovori, 2-3 dogovora, da će najmanje 50 porodica biti obezbeđena za posao. Dragi moji Bošnjaci, tamo gdje sam bio prije 12 godina, imao sam sve riješeno. I po evropskim standardima živio sam dobro i imao obezbeđeno, međutim vratio sam se ovdje da podijelim i dobro i loše s vama. I radim ono zbog čega sam došao. Ali bez vaše snage, bez vaše podrške, nema budućnosti za ovu našu djecu. I zato ja ne želim da mnogo pričam. Ja želim da ovih par dana mnogo radimo, da zbijemo svoje redove. Da zbijemo svoje redove, jer osim Boga drago i nas ovdje jedni prema drugim ne može nam niko pomoći. Nas je malo da se dijelimo na neke 2-3 stranke. Nama je previše da nam jedan jedini glas propadne. Zbog jednog glasa možemo izgubiti jedan odbornički mandat. I sigurno da ovo nisu izbori samo za lokalnu skupštinu, ovo su izbori za državu Bosnu i Hercegovinu. Vjerujte mi, ona priča Milorada Dodika o nekom odvajanju, ne pije više vode. 26. jula po apelaciji predsjednika Tihića Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ukinuo zakon o raspolaganju državnom imovinom na prostoru Republike Srpske. Ovo ovdje je imovina Bosne i Hercegovine koja se može dati na korištenje opštini i entitetu, ali ne može niko da izdvoji iz nje ni 1 kvadratni metar. Ono malo zemlje u frakcijama, to može odneti srpskom. Dragi moji Bošnjaci, jeste li vidjeli ovu kolonu od 50 auta sa zelenim bajracima i zastavama države Bosne i Hercegovine? Ovo je samo slika i prilika da se mi ne bojimo nikoga osim Boga dragog. Ja ne tražim od vas da vi glasate za ništa drugo nego za budućnost svoje djece. Jer to je onima koji se ne sviđa, neka napuste ovu prostoriju. Odgovorno to kažem, jer ovo je priča o državi Bosni i Hercegovini, o našoj djeci i ovoj našoj budućnosti. Mi trebamo nastaviti raditi kako smo radili. Hvala dragi Bošnjaci, hvala draga braćo, hvala drage majke, poštovane sestre. Ja vas molim da budemo organizovani. Ja vas molim da budemo organizovani. Ja vas molim da pomognemo one stare
one bolesne, koji ne mogu da na 7. dan, 7. oktobra u nedjelju da dođu, da pokažete da se ne napravi nevažeći listić. Nas nema ovdje mnogo, ima nas toliko koliko nas ima, ali ima nas dovoljno da budemo politički faktor i da mi budemo ta vaga koja će odlučiti i ko će biti načelnik opštine i koliko će političke snage Bošnjaci ući u Skupštinu opštine Bosanski Novi. Ja se iskreno nadam, ja se ako Bog da iskreno nadam, da ćemo mi već 7. navečer, kad čujemo rezultate, ako Bog da slaviti izbornu pobjedu stranke demokratske akcije u Bosanskom Novom. Selam alejkum. Draga braćo, poštovane sestre, zamolio bih vas samo jedno, da budete svjesni trenutka u kojem živimo i da budete svjesni gdje živimo. Znači, samo ako smo jedini i ako smo zajedno, bit ćemo jači i ostvarit ćemo svoje snove. Normalno, puno je želja, a može se malo ostvariti, ali koliko, toliko, opet dobro za nas, koliko nas ima. 7. oktobra su izbori. Znači, treba da budete svjesni, razumni. Znači, da glasate za stranku SDA i za načelnicu gospođu Snježanu Rajlić.